Tondo newe Leuna gete okene ndre dalu toroga mena igoro ithuothe nigetha tunengere ndungata ya Ngai. Bishop Dr. JJ Igetahi Reo tugwitirwo we ni ndungata ya Ngai Reverend Mwangi Zakayo nigetha atuhe kiugo kia Ngai. Kira gitugutura turirikanaga ati hindi ria twokete gukenerera kirathimo kia umwe witu ugwitwo Mubea Paul. Gukuruirwo matangi. Mwathani ni atuiguireire tha na agituma twirwo kiugo kiu. Ngendo haririria ngoro yaku tondu maundu maria maingi manekeka muturire-ini wa mundu ni kiugo kiaririo ni ndungata nake agitikia. No age kumenya uria ndiroiga no ndiroiga atiriri ona aria megwaka thutha uyu ni kwario ni kiugo gikwario ni ndungata na ithuĩ tukioe gituike gitu. Magongona ma kuhingũra nyũmba ni mekuingiha muno mwaka uyu tondu Ngai witu ni mwihokeku na ngikuruma ya Ngai ma ni Mubea waririkanwo ni Ngai mwana wa Singoma. Marĩtwa make ma M-Pesa matikoragwo me promising muno. Ondo etagwo Mubea, etagwo Paul Kagonye. No Kagonye-inĩ kau mwathani nĩona nĩ wega akahe handũ. Kagonye ũngĩthiĩ na karũngara mwathani witũ arogocwo. Rĩu rĩrĩa we moko maku na igũrũ wambe ũkenerere Ngai nĩ tondũ waugĩkĩire Mubea. Ũkĩmenyaga onawe rũciũ nowe ũgakenererwo. Worai Ngai witũ rũhĩrwega nigetha nekere ndungata ya Ngai Reverend Mwangi Zakayo nigetha nake atwĩtĩre ndungata ya Ngai Bishop atuhe kiugo kia Ngai na Ngai nĩekũmũrathima. Amen. Hallelujah. Mwathani arogocwo. Already tũ igongona-inĩ koguo gũtirĩ ũndũ ũngĩ mũnene gwĩka tondũ twanjĩrĩirie igongona harĩa mũrango-inĩ na nĩkĩo gĩtũmĩte ithuothe tũkorwo tũrũgamĩte. Askofu ndungata ya Ngai Bishop witũ Bishop JJ Igetahi tondu niwe muthenya wa muthi utiikite gukorwe haha. Mubea ni kungunyaga kanjira thio kinjiraga uria baba endaga na no tugithiaga hau hangi no tuguthondeka ndukaigua hena thina hatikoretwo hathiete uru koguo gwagitio kinene muno makiria ndandi ni twakuhe rutha nigetha tutungatire no thie na mbere na igongona o nginya rira turirikiriria twi moko-ini maku na ni twetikira ni tuhurira Ngai witu ruhiru wega as I welcome my Bishop JJ Igetahi nigetha atutware hau hangi atwira tuikare niwe ugutuhe rutha nigetha tuthie na mbere. God bless you. Thank you very much Reverend Mwangi Zakayo. Thank you Karangu wa Muraya. Ugo mwana tuoka tuma igongoni ria nyumba nijui aria maramemerekia kana marapeperusha online and mohota hihi ku capture a little bit na hii channel ini cianyu ni mukuonia andu what we were doing na tuma maundu maiki. We are blessing the house, we are dedicating it to the glory of God. Twedu ya anabii na ariu anabii twi hamwe. So ati mandu munene na gutino ndu munene ona riu eno crusade kogo gutire mundu turikane kwenda kuhonoka gutire kiama tukuringa no miracle to no ta call tugukite kurathima nyumba akono guchiritie ni uretigira mohota kuri no urenda kuhonoka gutire mundu urorio akono gukite kenda kuhona hona thino uri tori Jesu wi hawuri no gutire mundu gukuhoera akono kuda witikiete kio rio hawuri tondu oigongona na wira wario na gikukiuga orungu na mugwire wa waro rene ni gongona ria nyumba yene tutugioka koribineti ha asa utira ini to kuoya iguru ri gukamba gukirogwa le adata le kiki o ugwe gekiri ogwa hanini mwena ucio no mwena wa kigo gya keri tuhingukire tuigwe okaundu na muno tutahie maguta mari maturehete kejete kiri na undu wagitio kiu hai korohe pastor wiha ndinauga bishop kana apostle pastor itikira guthie gitini haria hamurito hagwikoro na Gikurinu ha pastors othe tebeai muthigitini hurirai ma pastor rohima only pastors the rest akwa iguru ria ne for pastor Igongonaini pastors please mundo ordained as a pastor. Thank you. Appreciate these men of God kinya makinye tine ciao appreciate them kinya makinye mahurira itaruhika ugatike ona nyi mutikamba kuikara the you ni host yaitu you are our host we are the guests to mukira ndo acio kinya makinye iteine na ni aiki wow ikazi ya Mungu iko na watu wengi sana. Sasa nataka hawa na wao wafuatiwe na reverend wote walioko hapa. Ma reverend wote sasa wape makofi. Na mapasta mkifika msipige kelele. Pastors please mpigie ma reverend wakikuja. Mu appreciate reverend wanapo join hapo sawa.
tuko na watu wanaitwa apostles na prophets. Please, apostles and the prophet wafuate. Kwa hivyo wewe Reverend Maina utisi ongoza watu kuchapa makofi wakati reverends and apostles and prophets wanakaa chini. Nao sasa kutoka hapo, and a bishop standing with me. If you are a bishop, nendeni nanyi na nyuma kinya ukahono kipasta moka appreciation kiana ne kumukira hanini. So bishops, you can walk to your seat, or wakasisi wote, all the protocols observed, ma bishop wafuatilie na sisi tuwape makofi zote kabisa kabisa. Tuturorame ojetra yado aria aheshimwa Pastor Kega, Reverend Kega, please muhema bishop ite tobere dina pastor to kama Reverend Pastor Bull. We are always an MC. Make sure at how here na order. Once a teacher, always a teacher. Gogo, make sure. Once a teacher, always a teacher. You are an MC. Make sure even to the pastors, to the clergy, hapa kuna order, watu wamekaa chini vizuri. Asante Pastor Charles, asante sana. Wabai waje ora, make sure haunihega na nitafurahia. Okay. Sawa. Wakisha wote fika, Pastor Kiongo, uko sawa? Thank you. Mkisha fika kwa viti vyenyu, nataka hawa washirika wetu. Ainia yaitu, aromeria yaitu, ado media shitu, ado othe ya biashara, sponsors meha. Leo idwe ma pastors to appreciate adwaya magaikarathi. Leo na igaikarathi, we appreciated my men and women of God. Hey. By the way, tanyiterera kibodi hanini. Ne muri mwakinyerera hau. Atamu appreciate wetu gateri. Ile ha tikire hega. Basi noga mwakima hado ha. Thank you very much. The Kigoko, God bless you. Archbishop, sorry. To an Archbishop ere, Nediganero and how, a Gano de Turkey King Ho, Oya Imoko Wega, Tonita Archbishop Manaro Herwega, Matima Karedi, Lego Shokadimeta Matohoe. Thank you, Archbishop Stanley, Archbishop Mwenzangu, may God bless you. And you are the appreciating the Archbishops, please, as they're coming to see. Thank you. What about the Bishop? You tell you how you are good. Go Hodradaika, Inyanya, shake your hamon of that team. We should move to go of time. The more you listen to me silently, the more I'll finish quickly. If there is a noise, wherever you are seated, ask your neighbor to listen in silence. No matter no ega kina to go modo yo. Tona wedo indicate da kuga kapagodi kiri hanini. Go hodra da kanini mono. Joki get moki kikuri. My brother, my son, my friend, Karangu. Are kiri yagi. Wabere kwa bakuga sometimes udita ado tahanuri gogo gwikatia todo akora arata aige ado marafatara o acknowledge by names ado magwete na ritwa ogwete dora ekuo ogwete Jorodani na ni marenda o magwete ogwete Jerwa ujitoni o moi na ni maradi